yeroo barbaadde kanatti itti argattu yeroo furaati. Ammoo yeroo san keessa nama waan gaarii dhiisee waan hamtuu kadhatu rabbiin hin godhin. Namni waan gaarii dhiisee waan hamtuu kadhatu beektaa tokkootu rabbi waan barbaadde kana dhusiifuu kan naanii jeeniiti ammoo waan isii kan osoo ollaa kan gadi dachaa godheetu kan na jeen. Yaa rabbi yoo maqee takka dhaafani ta'a eesii sakkaanneetu ollaa kan gadi lama godhaa yoo inni godhan jees ollaa kan gadi godha bareesii kan kana jennaan hundattuu inni salaata ollaa osoo barbaada. Ollaatti ol ta'u itti gaafa dhabu yaa rabbi jedhii jedhama takka dhabeessi. Ollaa lachuutu akka beessu. Ollaa lachuutu hafa gochuudha yaa rabbi jedhii jedhama dhabeessi. Akka ollaa lachuun naawwa ta'a jechuudha. Sanii warra keessa isaatti waan akkasii kadhatu rabbi hin godhin. Yeroo sun keessatti Ramadaan ni gaafa kun yeroo sun yoo dhugaan rabbi kadhatu taate abadan itti kadhate guutuu rabbi irraa kan argamu. Isa abdii irraa qabna. Nama khayrii takka dalage. Rabbiin kudhanii galata galcha beeka addunyaa qofatti akhiraa qofatti miti addunyaa irratti ni taate. Guyyaa tokko Aliyyi ibn Abi Taalib zawjii nasa Rasuulillah jaarsa erga intalli waan rabbi Faatimaa fuudhe tangoota dubbatu. Isaatu Faatimaan dhukkubsattee nyaata tokko isii jibbisiise isii akkana ciisu jirti dirfee yaa intalli waan rabbi yaa Faatimaa mee nyaata tokko jibbisiise waan maqalqii na teessifee turaayii waan isii bit nahmi yana rumana kada rumana selara teh jete jenai hai aje rumana bisa je rumana itu ram kasih tak kisahkan dia ni nama ramala ke dekat kata magala lagi rumana ber kita sosdemu tok kalau pusatnya karena Yesus tu pun ya ni je fi yamet osong kara dia betul asal pusatnya namni mal fetanya ta fetan mo mal lanje injil osong nanti deni suku waya terangkat akan melakukan dua mal feta jena rumana pasal kedeng kada polis rumana Fatimah bidene ujiran osor rumana kedeng kada na hai yoni di amma kana isakan le Fatimah agam de kana lagi sudah gitu ammo biro ko turang sing usman biro ko terpat ya rab dakkan gora yeti wallahi ta Fatimah ada ke sana tuje rumana tu cakap gustan nanti cakap lega kan biro ko mana tidak Fatimah ulah bantu ya Ali yeroo ati namti cara kursa karena jiru gak ati namti cara kursa karena jiru firman atau bicara tahan itu asifaiya Fedi rumah zulillah nanti salah deh alhamdulillah itu karena tidak jahat gak bisa ini kembali uji mana sana ini osel ini ulah gitu kan tokonya ulah deh pakar ulah gak pernah dong mambil bag nyokolan dong ya lah pakar anak bukan ada ali kan saat abi kan ada aja Esal Salman Farsi jen esal kena asal Rasulullah ilaik ergamara fitrtin erge oguna raman faiza fi hazim bilu zambilan ko harke kawale de maji awage se juro kajar ke kam defti mari se ke lain ono ye to nega ho churakul rumana abba quratu chese imam ali jawaje manja agar hasan falahu asram saleh namni gari nakada lagi Bukan lebih beres dia saja ni rumah nak kawan kan yang kurang beres lebih nanti mesti. Selalu akar aku tidak nyetir leo ni ada nak sakit dulu yang tiada setiap na. Ammo wani je tumur war rumah itu jadi war lebih bodalah itu apa nanti waran itu lebih mungkin. Dia tu kau wali bin Abi Thalib. Kata Allah macam. Asal farda yang berarti dia maju masjid Kufa. Negara Kufa yang tu kan aku. Sarat tu. Mudah tu. Masjid itu ni dah macam jurulara, ya ni kau tu muda, fata hamla kami, sangat tinggal di beje fata tahan ada. Oke ni saya sangat orang yang bu, macam ilmu belas fata opsisi, biar saya sangat aja fata hal ini sangat kalau kita makan ini tekan ni, terawat dia betul, fata demi itu je. Fata kalau beras kami fata sangat nice, asal ada yang guju, fata guju hal ni saja. Imam Ali muda mana? Oke sangat. Mudah kalau beras itu kalau ada ketemuan pada naga biji ini jadi kasih ditem kisah banget ya sama kan aja aku kau dia betul oke bukan anjir ada saya inahan ni anjir katakan untuk malam apa nanti kasih dem kan nanti hadin tidak ada nanti je mudah kasih dem berarti aksesnya itu magala kasih hadin teh oke gitu anak kalau bawa ini anak untuk juga kami jena mudah kau kadenya ada juga ke itu je wallahi ini
أردت أن أودي له حلالا فأبى إلا أن يأخذه حراما أني حلالي إسافن ولك نيادة والله جديتي جرجري حرام بتقوله كهي دم سندران إني إسافن ولا والباسي كرو حلالي سنتهرب برده ورنا كستيوان حلالي سوى حرام برده ورنا واني إني يأخذه حلال تعرف نهاجر رمضان سالي ركب نهاجر يرو سمكة ست يرو كالدواي كبر تكسر جرا ساعة إجابة تربي إجابة orang kain ساعة إجابة إجابة orang kain akan kalau butuh akan doa dan tiga berapa nahagul hasil jual berarti hasilnya lebih doa itu nahajir akan Quran itu nahajir akan leh terus hisar berapa nahagul jalan yang Allah iyakum بما يستمعون القول فيتبعون احسنه وهي جعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا على الصيام والقيام وجعلنا من تقع هذا الشهر الفضيل يا حي يا قيوم اللهم يا خالق الفرقان وانزل القران بالحكمه والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعيده اللهم علينا سنين وبعد سنين واعوام بعد اعوام في خير وعافيه اللهم انا لك في هذه الليله المباركه الشريفه في كل ليله من الليالي شهر رمضان وطعاها وطلقاها وأمناها وكذا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين إنه بئس المثوى وبئس القرار وأدخلنا الجنة آمنين وقنا شر الظالمين وأخذنا في الدنيا والدين ونسألك حسن الخاتمة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك حسن الخاتمة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من سوء الخاتمة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا سبل السلام واغفر لنا على دين الإسلام ونجنا من سوء الختام آمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسأل الله قبول بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى بارك الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله Thank you.